UMLA ka jirang ubasngap jar Henry ka kam jong ka pau shai bade UMLA badan ka jingkat khli na ka bentau pai ba ka jelang pai ba jong ka seng NPP na ka bentau ban kershan UMLA ka jirang constituency uba sos sana sotun ka pen pau shai bagi pai ba gidang kwa yu uban long kamu UMLA ha ka bala sakhi bada ki hajar ki pai ba kilawan chakani ka jelang ka bala pulong ha western ribhoi ha ka shnong pathar khama Hagani ke jelang pai ba ban pan biang ke jingkasha na ki pai ba ke jirang constituency lawan ban sakhi lang do national vice president ke NPP ba Preston Tinsong uba snyau bhalang dhar ba Victor Rani MTC ke jirang ringkar ke jadon lang ki rat ba jong ke jirang constituency ban ki pai ba ki lawan ban ai ke jingkasha ni uba sos sana sotun ngai wo yu play ya ki jingkar thu ki bau la ai yang berkontrol yang ke konsensi ke demi hari ini samsem kebanglayo ban nikmat ke konsensi kendian ke sebuah ban penpau hakmat jauh bilang baru kebedon hari ini kemarin lama bangan jel ada banyo kibang ini mentai besyong hari ini kemarin Labang Muslim Araja Katra New Pro na kisispa Kimday Kibagasan NPP Dayang day New Pro na kisispa Kibasyong na ginagabadan Ginong toy ki leaders Kibaper Kimday Kinagasan Joga NPP Muslim Araja Katra Shwa Muslim Araja Katra Hakaba Maki Baro ki pada kinong teput jong ka jirang konsensi kibalanyo hakipot kibamenswa baka jirang konsensi kadeka konsensi kababit ka jirang konsensi kadeka konsensi kabasadin Henry House nam Araja Katra kipada jong ka jirang konsensi kilai da ka warning kabatenge ya kinong ilam kibakwa ban sim kabui kipat ba tangha kapor election badai na kata katau ke election aja kapra kipat ba na ka western boy baro ki aya ka jingkasan ka bapura yung local candidate Nakaliang udmentirang ba benrap ka sarkar cenlau ba Preston Tinsong ula ai ka jero Yo ba sotun ubalong nong yalam ubadang shen Henry ubra la apat berwan ra ki kampen roy ki baragi spa klur tingka ka jirang constituency ka baki we ki nong mi khmat ki blale kim la banwan ra hagini ki post nem ki bladem balai pin im de bo wa nia wa kaja kham tam balai pilai yalam bakla ya ke jinggot joy jing perkhat ki bapli ki baloi loi ki badok ki basok ki bamsom tho lem ni kata teng teng skau dei ya ke persudu jong ibu kata kadai masyarakat kaiba Henry kum kinong yalam ngakawa ban kerpa ko kinong yalam joki wei ke parti ngakwa ban ongi bitang kawai ya kito kilis ki bau badeng soto nula puli hato kadai ne em ke sisa lada dei ke balai lasai lai FIR file ke FIR Boba den sotun pleng usu jeler tamu tuli. Biaya nya kene kesurok lalong kena syar highway mas koba bene. Ubal kami ya bahe penmandian untuk mempersiap. Kata genut ban ong makene kesurok ndai ba ayu sotun. Ndai ba ayu Preston. Ko kiperlok kibomdon ke mesim senguk kenal bahagia kti nublai gaong ap kajing maya